What? Any faster, and Honey might try to chase it. Finally, we can decorate. Not yet, Sonny. The recipe says the puppies have to cool for 25 minutes first. What are we gonna do for 25 minutes? Too late. We should have put waiting. Not if Chelsea wants to. Yay! Please, Chelsea. Okay. And Emilia, and you want to stay Anna? Big candy sprinkles. Sprinkles? What did you do? We open our mouth. Amazing. Yang simpang dia bilang tadi ikan. Nggak dengar. Nah ini nih. Hah? Nih. Jalan utaan. Sekali lagi Om Is. Dah. Gatal. Hitungnya kecil tapi ke atas ada 2 jalur. Nggak bisa kita tendang. Nggak ada lagi ya mobil login apa nih? Hah? Nggak tahu lagi, nggak ada lagi ya. Airnya bagus untuk ginjal nih. Hah? Ini air nira nih. Untuk ginjal bagus sekali. Minum air. Perbaiki ginjal. Intinya adalah jangan coret nanti masukkan plastik pro. Nah, ini sedikit dia coret, baca lagi dia.
Jangan bergaris. Kok sabun mata kita di depan mata kita lalu kita lihat kan, apalagi kalau dia Ini kesan. kan dia tadi Mana mau plastiknya? Adik tadi kan? Adik, Anita tadi mana tahu? Mana adik tu? Ada plastik. Yang duduk patah tu. Taruh di ni kantong kursi, kantong belakang. Tapi kau ada. Mana? Tadi kau taruh belakang konta terus. Ganggu buat dia. Ini jalan cowok ni cuma yang ada lihat. Mana ada situ? Ada sini. Adik mak wanita terima kasih. Pasti ya. tak ada open kan kan sekarang betul cerita ini dengan orang Kedua kacanya tu, cuba lihat kan. Hilang. Jatuh bawah kadang. Ini kuat terbingnya ni bang. Kuat. Longsor juga kan. Kalau ada nanti kayu kita nggak tahu kita udah jatuh ke mana nggak hilang Ben di kaki boleh ya, di kaki. Pancing. oh nanti kita jatuh kita ini masih Mana? Ini. dia Baru kali udah jalan. Hah? Baru jalan kali. Udah bagus kali udah jalan dah. Cepat. Cepat kerja ni. pulang kampung kita ini kampung pulang kampung Tapi dengan Honda becak tu dulu pulang kampung. Mari dah. Ada Honda becak kecil tu. Berawak. Jangan sanggup dia naik. Sanggup. Masih baru Honda tu. 2 bulan sekali pulang. 2 bulan sekali. Honda becak dengan Vespa. Pas. Vespa kuat kali ni dia naik ke belakang. kita berpindah Ini belum bagus jalan. Ini tembus ke bandara ni. Hah? Ni, Dah balik. bandara Rebele. Dah balik. Rembele ya. Hati-hati pakai non tajam.
So, lihat tempat longsor ni 2 hari. Hah? Longsor di apa nama? Longsor apa banjir? Longsor di atas longsor. Banjir. Daerah Paya Tumpi tu. Ah ya baik Tumpi. Kayak Tumpi di mana? Dia pulang tu. Kayak Tumpi dah mau sampai. Dah mau dah tengok. Tak tengok. Nah, je boleh Paya Tumpi Rino tu. Berapa jam lagi? Setengah jam lagi udah kita tengok dah ni. Ni dah sampai setengah jam. 15 minit dah sampai kita tengok. Sekarang. Ha. Ni kita aku sana dulu. Tempat nenek. Tempat mana? Tempat misi. Tempat nenek. Tempat nenek panggil. Baru. Medan. Langsung Medan. Tak, di macam ni. Geri-geri kok. Dari sini, Bi, bukan dari anak tu lagi. Ni jalan baru. Ha, jalan lama. Oh, ni yang baru. Ada lama. Kau. Tembus jalannya sana juga. Ni kantor Boti juga ni punya. Pembela. Boti pun nama dia. Mana? Ni, yang jalan ni. Bukan. Ha, Rumbula sana. Sana jauh ke depan IB tu. Ni tak, kampung halaman lagi tak. Tapi jalan baru ni dah cantik ya. Jalan tol ya. Ya. Nampak pemandangan cantik juga ya. Dari Simang Medan tu kat kampung ni. Kemana Tu yang depan retin tu. Kemana tu, Bi? Ada depan retin je kenal je. Macam muter-muter ya. Ah, nampak ni. Ni di Pantai Tin. Dalam kampung, maksudnya banyak penduduk, tapi jalan sempit. Ni depan retin. Enak di sini jalannya. Yang PLTA tu di mana, Bi? PPA di Sakengon. Angkor. Oh, Angkor. Di Angkor. Ni ada strawberry dah sini dah. Ni strawberry dah. Ha, strawberry tu. Masuk ke apa perasaan? Bukan berbesi. Berbesi. Oh di sini kayak jalan kita di Senang juga ya. Enak. Hmm. Berbesi, Bi. Ya. Kita masih kaki dulu. Lalu Umi mari pakai pakai BI. Dia enggak ikut. Dulu Umi. Bisa enggak ikut dia? Ha, dia pun bisa ikut di bandar dia. Dia tak mahu dia ikut. Tanya dia. Dulu kita apa naik BI enggak nampak apa-apa. Dulu kan bukan lewat sini, Bi. Kat sini. Kat sini BI. Tak pernah masuk dari kedai-kedai hari tu. Adalah lewat simpang retin tadi. Kedai dan mana? Itu ada simpang lagi. Simpang retin tadi. Ni belum ada jalan ni. Ni kan baru je. Ni jalan lama ni. Kenapa orang yang sekarang? Tapi ajak naik Honda, tak sanggup. Sanggup. Sini pun tak sanggup ya. Kita kena tak biasa. Ada hidup nasi. Ini juga. Dingin lah sini. Sini asyik saudara bila daerah Boston. Udah nyampe Takengon. Tengok mana ada tak tadi. Tengok sana ini dah masuk. Ini kampung lagi. Nak tengok kampung juga.
Sana Michi naik tak kengon. Si mana? Di Berawang tinggal tak kengon. Dulu. Ya, sampai sekarang masih ada rumahnya. Berawal di atas gunung Kawin. Si Berawang itu sekolahnya sini dah. Di tak kengon. Lahir di Korea. Kalau kita ada kedinginan. Di Ini. upah kau aja, nggak dingin dia. Pak, malah kan kayak gini aja udah panas ya. Tah si dundut. Bekas bau ikan pegang ikan tadi. Hah? Bekas bau pegang ikan tadi. Di mana di Takengon di atas tuh? Ini mana lautin. Udah ada awan lah. Iya, bisa pegang awan. Iya, awan. Aku akan datang. Awan besar kayu kakek. Hah? Kita kan awan. Ya. Kau nak garu bang ya? Kalau awan tuh apa panggil? Awan tuh kalau kakek awan bahasa Gayo. Kalau awan kakek. Kalau nenek apa Bi? Ine. No, Hah? no. Ine mama. Ino. Nggak belum. Menita sebentar pegang. Malas pun kita. Anjing eh. Giliran mamanya yang. Ni kata putih dah. Ni kata putih ni. Oh tapi dulu enggak. Dah jati kan kata putih kan. Enggak, kita lihat dulu ya. Besok mana lewat sini. Bilang ya. War no. Ada sambungan lagi itu nama apa? Ada putri dulu, yang putri dulu, yang putri dulu, putri dulu, putri dulu, putri dulu, putri dulu. Garingin. Berarti ini perbatasan benar Maria ya. Terus kalau nggak ada peliharaan ya. Wah tuh udah lihat di sana. Habis itu kok nggak bisa ini kan akses orang kan dia bilang kayak ini Kak. Jangan apa lagi Aceh dengan besar, kan? apa longgar Loh, lagi. itu kan Hah? Aceh besar. Naikkan satu Masuk aja. Aceh lah Kak. Loh, ini dulu sebelum ada pembagian wilayah kerja, orang buat KTP mesti dicantol sana. Enggak kalau ada jalan tembus enak juga. Ini keliling kan. Pas. Coba. Dilarang membunyikan klakson. Bukan dekat pegunungan ya. Ini ada bukit ya. Enggak, mesti di daerah sini. Jauh. Bukan di kaki gunung. Ini beli sikat gigi ya lebih. Ada di sana? Ada. Hah? Ada. Tuh kan. Tadi toko tadi. Kan ada di situ. Ada. Ini ada dia.
toko. Kan sampai Pondok Baru ya ni. Lagian buka malam ya nanti masih siang. Matel. Ada WA lagi ya, gue. The demonstrator. Saya tak tutup aja. Hah? My collection. Kamu? Enggak masuk. Sampai itunya biar sampai umur ni. See? And I collect seashells. I found all these at the beach this summer. Look. Maybe I should have Pakai lu kita bersama ngomong. We would rock. I think it's giant and mega amazing. Musika. Barbie! Hi, Chelsea. You'll never guess what I'm doing. Planning a party? You know me so well. Lurus apa belok Yes, ni? it's a giant, mega, amazing event. We're here. 1 second, Chelsea. Princess Amethyst, yes? Make sure everyone gets here before sunset. Oh, and Princess Cobalt? Can you get the standing chart, please? Sure. Gimana Nabi? Jangan salah. Understanding. Princess Bisa dalam juga. Hi, Chelsea. Princess Barbie. Sunset. Your first gem ceremony. Oh, exciting. I'm so happy you're here. Me too. What's a gem ceremony? Oh, I have that down on the screen. We all put special gems on our outfits to reflect a beam of light from the setting sun. Then the rays extend across the kingdom. It's the most beautiful thing you've ever seen. Wow, that sounds amazing. It Pakai is. meja bang. Oh, Pakai Princess Cobalt. map. Hang on, let me help you with that. Be right back, Chels. Di sini dah kunci. Oh, whoops. Oh, pardon. Seperti ini dah. Is everything okay, Sapphire? Yes. I mean, I'm way behind in making gems. I'm gems to me. Time. Pada itu aku masih siapa namanya? Well, Dalam Barbie, I can help you. pemain sendiri itu Oh, I membuat can miss masih your ramai. gem. I'll go set up the gem making machine. Meet you in the clear cave in a few minutes. Adik itu apa? This is gonna be Apanya kan di great. rumah tengah. What's going to be great? I hope you don't mind. Sebelah rumah ini. I kind of Sebelah rumah volunteered us to be tempat Sapphire's helpers. She's pretty busy. Kampung Raya. That is great. The gem Hah? ceremony is all Mana about kampungan? showing inner beauty. And your kind act did just that. Off to the glitter cave. Hey! Hey! Sapphire! Pull up! Yes? Whoa! You sure can move fast. Alright, have wings, you know. How can I help you? Di mana beli ini sini ada nih. You! Ayan aja. Sini aja. Ini aja ngapain ke sana lagi? Ini ada Fastest toko. gem making machine ever. Ini ente beli. But I have 2 helpers now. Kau diisi Chelsea kali and Barbie. juga. But my machine works at sparkle speed. Sparkle speed? Kau beli kan nih? Enggak, ini ada Okay, I could take a quick look. Om Is beli apa? Ada. Si mutar-mutar sini. This only makes 1 gem at a time. But Oh, works is. at sparkle speed.